Wabian tenkereo, wabian tenkereo, wabian tenkereo, wabian tenkereo, shamina, wabian tenkereo, wabian tenkereo, wabian tenkereo, wabian tenkereo, my babe. Wabia tenkereo, wabia tenkereo, wabia tenkereo, wabia ndawe shewe ndaramani. Ngithanda ukulibulisa kakhulu Thokozani emakhaya, iNkosazana Yamanzi eZanemvula. Ngiyanibulisa nonke uMamlambo, abanye abangibiza ngokomndawo, iNkosazana kaNkosi. Namhlanje ngizokukhuluma ngesimo sokufemba. Ukufemba njengoba bengishilo ngaphambilini ukuthi it's an exorcism. Kodwa siyakhona ukufemba umuntu ukuthi sikhone ukuthola imimoya yakhe ezifihlayo, kakhulu uma umntana kaNzunza. Uma umntana kaNzunza kunzima ukuthi uhloleke ey'godlweni zabantu. So ukufemba kuyanceda ukuthi kukhiphe imimoya, ukuthi iy'dalwa zakho zizikhulume ukuthi zingobani, zifunani phezu kwakho, zifuna ukulungiselwa kanjani. Ngoba siyazi ukuthi uma umntana kaNzunza iy'dalwa zakho zinokuyifihla, zingakhulumi kahle. Abanye abantwana bakaNzunza banokungena zonke iy'godlo kodwa bangahloleki. Bathe bathi ulahla amathambo, bathe bathi umuntu uyamphengula kodwa imoya yakhe ifihle. And futhi ukufemba kuyanceda ukuthi makube umuntu oke waganyelwa, siyakhona ukuthi sithole ukuthi lo muntu okuganyelwe ubani, ukwenzeni, ngakho-ke ukuthi ulapheke kumele ukuthi senzeni. Makube khona izinto ezenzeka kini emndenini wakho, siyakhona ukuthola yonke into deep ukuthi lezi zinto ziyini, zifuna ukulashwa kanjani, be iy'poki, be amanzi amnyama, be ukuthejulwa kwethonga. Ukufemba futhi asigcini ngokufemba wena, sinokuhamba siyofemba indlu, ilikhaya lakho. Masifemba ilikhaya lakho, kula sifika khona siphefome exorcism kubo bonke abantu abaphila ekhayeni lakho, ukuthi sithole imikhokha ekhona ngaphakathi kwekhaya lakho, ukuthi makube siyazi ukuthi kumele sibethele indlu yakho, kumele siyibethele kanjani, le mikhokha ingene kanjani, ifakwe ubani. Makube yinto isipoki umdliwa odla wonke umndeni, siyakhona futhi nokuyithola leyo nto leyo. So ukufemba ilikhaya nakhona kubaluleke kakhulu ngoba mawuza sifemba wena la esigodleni, kodwa mawubuyela ekhaya uthola ukuthi nalabantu ohlala nabo la, be iy'ngane zakho, be umndeni wakho, iy'hlobo zakho, your siblings, nabo basenkingeni efana neyakho. So ukufemba ikhaya siyakwenza lokho. So ukuthi khona kunokuthi inani lakhona liye phezulu kancane than masifemba wena as individual, ngoba lapho sifemba wonke sifike sifembe lonke ikhaya, masiceda sifembe wonke umuntu ongaphakathi ekhaya, ukuthi sicoshe yonke imikhokha, sicoshe bonke ubumnyama, sicoshe zonke izinto ezithanda ukuba khona ekhaya. Ezinye izinto, kunezinye iy'poki ezabethelwa endlini, uthole ukuthi noma uza nomelaphi owendabuko, lezo zinto lezo abantu bayabethela endlini kodwa kuloku kuhlala kuney'lwane, abantu bayabethela endlini kuloku kuhlala kuney'lwane. So ukufemba ikhaya kusiza naloko futhi, ngoba thina sine-tendency yokuthi sizinake thina kodwa singanaki iy'ngane zethu. Remember ukuthi abantu mabakushaya, mabakubona wena umzali ucinile, izinto ziwela ebantwaneni nakubantu obathandayo ekhaya. So ukufemba ikhaya kuyinto ebaluleke kakhulu. Siyezwana bantwana basekhaya, ukufemba ikhaya kubalulekile ngoba usuke so-perform exorcism kuwo wonke umuntu ophila naye, ukuthi kwayona le midliwa le masiyixosha kuwo sesikulapha ingabaleki ihambe iyokumela ekhaya, uthi mawungena ngegceke lakho ifike ikuthole. Yebo, khona siyakufemba, siyalifemba ikhaya lonke, sifembe na wonke umuntu ophila khona, bese masiceda khani-ke sibethela indlu yakho, kunathi ukuthi sibethelile kodwa kube ngathi akubetheliwe. So ukufemba kubalulekile, siyamfemba umuntu siphinde sifembe nelikhaya lakhe. So bengifuna ukunicacisela lapho ukuthi asigcini ngokufemba umuntu kuphela ndawuwe bantwana basekhaya, kodwa nekhaya siyalifemba. uNkulunkulu abe nani makhanye, ndawuwe, shewe, ndaramani, thokozani.